Oči su nam dane da vidimo, a ne da ih zatvaramo. Gospa u Međugorju dala je 3 upozorenja za oči. Ne zatvarajte oči pred upozorenjima koja vam iz ljubavi šalje nebeski Otac. Ne dopustite da đavo upravlja vašim očima, kaže Gospa iz Međugorja. Kako stoji u Bibliji, ako ti je oko bolesno, čitavo tijelo bit će bolesno. Gospa nas ustrajno traži. Ako li oko tvoje bolesno, onda je sve tijelo tvoje u tami, upozorava Biblija. Ako je dakle svjetlo u tebi tama, kako velika, bit će onda tama. Gospa upozorava da ustrajno gledamo svoje braću i sestre, da u njima vidimo Isusa i svetost. Ali ponekad nas upozorava da đavo želi naše oči za sebe. Đavo želi naše oči bolesnima. 2008. Gospa je rekla: draga djeco, pogledaj oči svog brata i vidi Isusa, moga sina. Vidiš li radost, raduj se s njim. Ako ima boli očima brata, svojom nježnošću i dobrotom odagana je, bez ljubavi si izgubljen. Samo je ljubav djelotvorna, čini čuda. Ljubav će vam dati jedinstvom sinu i pobjedu mog srca. Stoga ljubite. Rok studenog 2006. Gospa posebno otkrila da našim očima često upravljaju zablade koji su od đavle. Najte svojim očima da budu bolesne. Ako ti oči u tami, cijelo tvoje tijelo biti će u tami. Draga djeco, moj dolazak vama, Božja ljubav, Bog me šalje da te upozorim i da ti pokažem pravi put. Ne zatvarajte oči pred istinom. Vaše vrijeme je kratko vrijeme. Ne dopustite da zablude počnu vladati vama. Put koji vas želim voditi je put mira i ljubavi. Zatim 2013. Gospa kaže i upozorava da ako zatvorite oči pred Bogom, onda se otvaraju pred Sataninom vladavinom. Draga djeco, iz nas majčinski pozivam, ne budite srca tvrda. Ne zatvarajte oči nad opomenama koje vam nebeski Otac iz ljubavi šalje. Ljubite li vi njega iznad svega? Kajete li se što često zaboravljate da je nebeski Otac i sve velike ljubavi poslao svog sina da nas križem otkupi? Kajete li se što još ne prihvaćate poruku? Djeco moja, ne operite se ljubavi mog sina. Ne operite se nadi i miru. Zašu molitvu i pošće moj sin svojim križem otjerati tamu kao vas želi okružiti i vama zavladati. Daće vam snagu za novi život. Živjet će ga po mome sinu. Bićete blagoslov i nada svima onima grešnima koji lutaju tami grijeha. Djeco moja, bdijte. I ja kao majka bdijem s vama. Posebno molim, bdijem nad onima koje moj sin pozvao da vam budu svjetlonoše. Nosioci nade za vaše pastire. Hvala vam. Pogledaj oči svoga brata i vidi Isusa, moga sina.